Our dear parishioners, devotees, Angelenos, my dear brothers and sisters in Christ, our Holy Rosary Parish, Angeles City Triple Fiesta 2023 season is approaching, and various preparations are now being drawn by our HRP Triple Fiesta Executive Committee 2023. For this year's Triple Fiesta, the theme is derived from the HRP Formation Program 2023 on Build a Church, the Structure, Build the Church, the People of God. For the month of October, the program focuses on beauty, the beautification and aesthetics of our church as we continue to restore and to conserve our beloved Pisamban Maragul. Thus, as our official Triple Fiesta 2023 theme, we will together reflect on this beautiful sound. How manifold, beautiful are your works, Lord. In wisdom, you have made them all. Psalm 104, verse 24. To make our Triple Fiesta celebrations 2023 more beautiful, I ask you, our dear parishioners, devotees, and Angelenos to actively participate and join in the celebrations and offerings of thanksgiving and praise through our three fiesta celebrations of the Santo Angel, October 2. Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, October 8, and of Apong Mama Kalulu, October 27. The celebrations to signal the start of our Triple Fiesta celebrations this year will be on September 28, 2023, with the following: A. Start of the Triduum Masses in honor of the Santo Angel, the titular patron of Angeles City, and B. The closing of the Cruzada and the enthronement and Mass in honor of our patroness, Our Lady of the Most Holy Rosary, La Naval de Angeles, at the church main retablo. These are the special ways to participate in our Triple Fiesta celebrations. First is to be Mass sponsors for our different Masses and Fiesta celebrations for the whole month of October. Second, you and your family be special sponsors for our Fiesta celebrations. And third, attend Masses from our Triduum, Novena, Quinario, Fiesta Masses, and Sunday Masses. Get love offering envelopes. Fill as many envelopes as you want and offer them during our Eucharistic celebrations throughout the month of October. Together, let us all come around and make this Holy Rosary Parish Triple Fiesta 2023 season meaningful and grace-filled. May our three most holy patrons guide us, inspire us, and protect us and our family. Ad Jesum per Mariam, to Jesus through Mary. Kaya kayungan po, dakal adakal asalamat. Maya payabak po kaya kayungan. Bilang balay na may tipon para kaniting kapag masusyan, pagsabi mo po na isulod jula pong masalesa rin kaya kayong face mask, hanggang mayari ya po ing misa. At agkatanla po rin malda na makiabi at tampong makibat ka rin dalit, panalangin at kanta habang magmisa.
Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan. Miti punta mo po ngeni batayang samban purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapuding makatuki. Paraking kapasalamatan da puri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canales, Calfern Manufacturing Philippines Incorporated, Ezra, Heidi Samson, Christine Samson, Henry Rodriguez, Vernon Victor Young Jr. and family, Nestor and Eileen de Jesus and family, IC and Eric Stainsland and family, Norwin de Jesus and family, Mary Ellen and Fran Wallace and family, Craig Jaffer and family, Noriel de Jesus and family, Benny Dickerson and family, Arthur Gold and family, Silvano Ortega, Jeffrey Joseph Errington, Patrick R. Cura and family. Para king aldo anibersaryo ng karelang kebaitan dari Chelsea Recaros, Edita Manalastas, Enrico Batak, Loleng Batak, Michael John Alqueza. Para king kayadonanda at pamanantabi ng Banal Espiritu dari families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lasatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilian Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Lincoln Baluyot and family, Imang Auring Between and family, Patty Gollier and family, Gilbert and Lovenisan Nuki and family, Ronel Ginto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manangkil, Josephine Gonzalez, Marian Manangkil, Evangelina Manangkil, Mayan Aquino, Eliana Joaquin, Carl Peter Uy, Caitlin Uy, Isabel Uy, Gloria Munoz Angosta and all her family, Paul and Russell Santiago, baby Ezekiel Santiago. Para king kapaldanan, pamikakatawan ng pong spiritual ng Joy Espino and children, Olivia Balatbat. Para po king normal fetal echo of Chavik and Jacob Lakyan. Para king malalagwang kapaldanan dari Pope Francis, Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucia Nagyat, Jose Augusto Nagyat, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imang Auring Between, Daniel Stevens, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Nepomuceno, Lucia Maneje, J.R. Tiamzon, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Gemma Makapinlak Rosal, Romina Canilao, Enrico Miguel Sunglao, Maria Eunice Millionet Nuki, Maria Evangeline Cabrera, Renel Dizon, Rosalio Te, Aida de Peralta, Nicolas Francisco, Aida de Peralta, Imelda Tuazon, Vernon Victor Young Jr., Eileen and Nestor de Jesus, Enrico Batak, Marianne Gopez, Galvin Logan, Alegria Logan. Ganakantala naman po ring kaluguran tamong mayang unabie, lalong-lalo na de Bishop Victor Ocampo, Monsignor Aquilino Ordonez, Carlos Galvan, Jomar Pangan, Teresita Wilkerson and Darrell Charles Wilkerson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Policarpio Between, Jose, Joaquina Between, Antonio Senior Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bungkeng,
Mame Yeng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Lolita, Simeona, Lilian Lacson, Feli David, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Rio David, Teresita Camaya, Teresita Punzalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Nimencio Punzalan, Ronald Ariscon, Rogelio Ariscon, Rolando Ariscon, Stephanie Abungan. Souls nearest of gates of heaven, Manolito Gueco and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolasa Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Conchita de la Cruz, Florencia Basilio, lost and forgotten souls and souls of dead friends, Blesilda Yabot and Amado Gueco, Anisha and Hermenegilda Pineda, Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Juanito Belicario, Mark Christian David, Domitilia Canlas, Ines David, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Emelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Alejandro Ramos, Jose Paras, Catalina Fontilla Vallejo, Marivic Vallejo, Rico Alvarez, Frezena Gopez, Ayla Deirit Parangan, Bernabe Intal, Vicente and Teofila Mendoza, Ben and Milagros Paras, Gertrudes David, Venancio David, Angelita David, Emelita Aquino, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocadia Bermudo, Enrique Sibal Jr., Jose Reynaldo Rosilos, Archimedes Aquino, Lewel Aquino, Lourdes Aquino, Paulino Aquino, Artemio Aquino, Evangeline Macarayo, Remedios Castro, Florencia Baguio, Victoriano Baguio, Virgelio Baguio, Lolita Mendoza, Juliana Pineda, Marcelo Pineda, Relilyn Buan, Norberto Manalo, Rita Manalo Jr., David Young, Dennis and Marciana Batak, Polo de Jesus Jr., Andres Sese, Milagros Sese, Alexander Butsayo, Maria Loleng, Noel Loleng, Anselmo Loleng, Patricio Stepe Jr., Flora Sun, Francisco Sun, Aniseta Lagman, Freddy So, Dolores Uy, Antonio Uy, Carmen Uycana, Carol Chua, Leoncio Uycana, Kotek Hong, Kima, Teresita Espinosa, Johnson C., Rosario Rayos Rosal, Lomes Vincent Crampo Court, Jaylene Cabal, Teresita Figueroa, Rufina Figueroa, Jomar Eliorde, Severina Eliorde, Rodrigo Sevilla, Renato Pineda Sr., Anita Manaloto, Bartolome Pineda, Benjamin Espiritu, Edgar Espiritu, Aaron Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Paula Andes, John Joseph Balahadia, Ricardo Ramirez Jr., Angelito Pangan, Rowan Franciscus Ramirez, Rufina Duya, Joaquin Medina, Beatriz Medina, Felipe Primitiva Tan, Angelito Tan, Villarmino Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Arturo and Felisa Tanudra, Josephine Acosta, Lourdes Tanudra, Avelina Gutierrez, Antonio Gutierrez, Marie Eileen Sugay, Saturnina Roque, Ricardo Roque, Perry Roque, at pangalitala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez.
Iti puntamo pong yani, kilagyo ning itpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. In grasya ning ginutang Yesu Kristo, in lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kakayman. At keto ang tiburik. Pakamalang kong kapatad, pasibayo po, inaus na katamo ning Diyos, para bang kanita mitipon tamo keti, makirandam king kayang amano at tanggapan ing kakamal-kamalan, akatawan at daya ning kakatam Ginoo. Ban kanita po lalo tapang maging karapat-dapat, magdaon kaniting Santa Misa. Sisyan tapang mo po yung kakatamong kasalanan, yung kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginoong Jesus, ikay dinalan takalakasakitan para kaya kamingan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, ika ing mete para karing kaya kaming kasalanan, Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, ikay sinubling mebye at pepaitas banwag, Ginoo pakalulo. Ing Diyos mayupaing tutu pakaluluan na katamo at king pang patawad na ring kasalanan tamo. Idala na katasa king bie alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Diyos ay kami. King malambat ng panahon, pinili may balayan Israel. Panipakilala ning lagyo mo karing sablang bansa. Inganak mong Yesu Kristo, pepalino na kinging kapatawaran at biye. Ila rin kayablasan ding sablang sasalpantaya keka. Gawan ning metong alugal ning tune pamitab mo. Ingke kang Santa Iglesia, para karing sablang magdulab keka. Banding hanggang sa babalag sabat, milakola. Itiadwan ni keka, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo. Amabibiyem ko ang magari kambe mo, king kametong aning banal Espiritu. Diyos manggamang king malalang. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ngana ng Ginoo karing taong pinili na, nalumwat iligtas da kayo, inyadaptan nyo itang mayap at matulid. At sasabihan na ning Ginoo karetang taong dayuan, ameging dake ning balen a pinili na, amalugod at susuyo kaya, ampong mangiling king aldo ning sabat, ampon tapat tutupad king kayang kasunduan. Idarara kayo king Sion, king banal kong bundok, dinanda kayong tula, king kanakong bale pipanalinginan, at tanggapan ko la ring aing sakripisyong darawon nyo king kanakong altar. Mayaos siyang bale pipanalanginan ing templo ko, para ka rin sablang tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, bustan mong puryanda ka ring sablang bansa. O Diyos, bustan mong puryanda ka, ring stablang bansa. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana, king lupa mong malam. Ban ing meto sekluban, abalo na ing kakong kaburian at ing pigkalubnang kaligtasan. O Diyos, bustan mong puryanda ka, ring sablang bansa. Bustan mo lang bansa, tumula at dalit masaya. Uli nga lang mga biran, inkekang kayatulan. Karing sablang balayan at kekalang patnubayan. O Diyos, bustan mong puryanda ka, ring sablang bansa. Manano na sanang ding tao, oig pa, ika ing karelang puryan. Ika sana ing puryan ning meto sekluban, panwana na katamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, no ka rin man. O Diyos, bustan mong puryanda ka, ring sablang bansa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Ikayong pagano, uini nga sabi ko kaya kayo, mi padala ko karing pagano anting karelang apostol, at ipagmaragol ko, ing kasuywan ko kaya kayo. Mekad, king kapamilatanan niti, ding ka na kong sariling kalahi, pangalaluan da kayo, tungkol king lingap ko kaya kayo, at king paralan, ayan milyari ko lang iligtas, ding aliwa karela. Nung kanitang ding kalahi ko, misakwila, ingyato naman, milapit siya king Diyos. Pota kayang matanggap lang pa si bayo kaya,
nanoing maging bunga na niti. Alangaliwa, nuning pangasobrang me, ring taong metena. Uling ebyasang manilwa isip ing Diyos, tungkol karing kayang pipilinan at panwanan. Tungkol naman kaya kayong pagano, kanitang minuna, kayo maminto king Diyos, dapat ngeni, tinggap yu ing lunos na ning Diyos, uli na ning era, pamaminto, ring Hudyo. Makanyan mo naman, uli na ning lunos, kaya kayong tinggap, ding Hudyo ngeni, elamaminto king Diyos, ban ila naman, malyari rang kamtan, ing lunos na. Uling pepabore na lang mga bihag ng Diyos, ding sablang tao, king karelang kapanyalang sangan, ban malyari ng ipakit karela, ing kayang lunos. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Jesus penaral ne ing mayaw pabalita tungkol king kayarianing banwa at pepakayap nala naman ding tao king miyayaliwarang sakit at kapanamdaman. Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka at timurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Likwaning Jesus ing Genesaret at mintaya king sasakupan daring siyudad ning Tiro at Sidon. Ing meto nga kananeyang manuknangan king lugal ay itaw, linapit siya kayang at nganang dinalong. Makamal a Ginoo, anak ng David, malunos ka po kanako, alipanan ning demonyo ing anakong babae, masakit siyang tutu, daralanan. Dapat enebitasang pekibatan Jesus. Linapit la rin kayang alagad at pekisabira kaya. Palakwan yun nakatamo patugutan tutukyan at tutuyang masiglang. Kanitang nga ng mekibat Jesus. Mituburan ko bukod mo karing tupa ng melili ning Israel. Panandam na kanita ning Kananea, linapit siya't siniklawod king harapan ng Jesus. Sa upan yun nakasapo, Ginoo, nga nang may kisabing mayap, dapat may kibat siya Jesus. Mayap ingkwanan ing pamanganding anak at iyugse karing aso. Tutupoy ta Ginoo, nga nang may kibat ning babae, dapat agyang ding aso, makapanganoman king mugmug ang mga yugse, king lamesa daring karelang amo. Kanita may kibat si Jesus, babae, katibe mo kasalpantayanan, matupad ing kekangadwan, kanita mo rin,
kinayapyang ing anak ning Kananea. Ing may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, kaya kayungan. Good morning, Father. Kumusta na ko po? Antimurin kanako mayap muna naman po niya. At tatandaan niya pa po yung ebanghelyo niyang bilabas sa Domingo. Nga ng Jesus kang San Pedro, Abe, karitak mo kasalpantayanan. Ngeniking babae, katibe mo kasalpantayanan. Ing pamilyawa daring babae po paring lalaki. Kay na mo kasalpantayanan nga nakang San Pedro. Pero king babae ngeni, katibe mo kasalpantayanan. Nino pong mas matibe kasalpantayanan, ding babae o lalaki. Rupi ka sikan damo geni lamang. Totoo po ito, ne? Pero lawen me ing ordo, ing listahan na ning Santa Iglesia, mas dakalang banal karing lalaki kesa karing babae. Amen. O, pipilang mo, Mexicano ang boses dito. Baloy po, bakit mas dakalang banal? Kasi pangadiyula. O ito, Mesayano na naman. Pangadiyula. Nyalawentang mo po ngayon, San Pedro, inyang akit na yung ginuta mo, inyang pepakilala ng Jesus, in kayang sarili. Ako, kayo tatakot. Ako, Jesus, kayo mitatakutan. Nga ng San Pedro makasakay kang bangka, nung ikapin ni Jesus, paburian mo kong lumapit ka. Lumakat ko babo na ning danom. Mekeni nga ng Jesus, tinipay keng bangkat, lina kadyabab mo na ning danom. Pakamalang kong kapatad, agyang ding Israelita, lina kadbabo na ning danom. Inyang lumipat la king Red Sea, misagsag ing danom. Pero San Pedro, lina kadyababo na ning danom. At inyang pake, San Mateo, bakit sinulat ng makanyan, uling datang ingaldo, ing mumo ng leader ng Santa Iglesia, Jesus po talaga yung leader, yung founder. Pero uling mekoya, likwane kang San Pedro yung Santa Iglesia. Inyang lalapit siya San Pedro kang Jesus, o yung angin, masikan na angin, ing dinatang kay bat maragul alun. Nanong milyari kang San Pedro, imbes na mag-focus siya kang Jesus, mag-focus siya kang angin ng pong mga ragulalon. At anyang binaling na yung kayang atensyon, king angin ng pong mga ragulalon, mga tasalon, may gumpisaya pong limbog. May gumpisayang limbog. Potang lalakom mo yung focus mo kang Jesus, magumpisa kang lumbog. Pero yung importante na nung sinabi na, Ginoo, sagipan mo ko. Ginoo, sagipan mo ko, nga na po. At Jesus, diwang ning kayang gamat, kayibat binangon ni San Pedro, sinakela, king bangka. Abe, karitak mo kasalpantayanan. Makaarap na kakanako, aliwaya pa yung linawem. Pero metong po ka rin, metong pang-aral kita mo kini neng misan sasabihan tamo, o ba't kuntoro lalapit ko kang Jesus, darakaling alun. Darakaling kapag subukan. O yan po yung metong I experience da rin susuyo king pisamban. Kuntoro susuyo ka, lalapit ka king Diyos, sisikan ing angin, ing unos king biye. Storms are tests. Storms can happen suddenly, but they are temporary.
Oras ika lalapit ka kang Jesus, malyaring nakasubukan. Anyapin mag-prepare kayo po, ikayong aktibo keng pisamban. Siguradong ating kapagsubukan king biye, datang at datang laring unus. Amen? O yan po makanyaning biyeta mo. But Jesus is more powerful than all the storms we experience. Jesus is more bigger and powerful than all the sufferings that we encounter every day. Tandaan tamo po, mas masikan niya yung Diyos kesa karingegan na ganang kasakitan kapag subukan king biye. Nanupang kapag subukan, nanupang unus, iyapin po yung ebanghelyong binasa ko ngayon. Lawen tayo po, ining metong nga babae, metong yang Kananean, buri ng sabyan nita, ere kalahi di Jesus. Jesus metong yang Hudyo, ela pumikasunduren. Ding Hudyo ang popareng Kananeans, ining babae, linapit siya kang Jesus. At inyang problema ing babae. Pagmasdan niya po introduction niya pa ita. Anyapin makirandam kayo. Nga na po, ing meto nga kananayang manuknangan king lugalay ta, linapit siya kaya at nga nang dinalong, makamal agino, anak ng David, malunos ka po kanako. Pagmasdan niya po yung sabyanan ng babae, malunos ka kanako, ing anak kong babae, alip na niling demonyo, magkasakit siyang anak ko, kutang. Bakit po yung sinabi na, malunos ka kanako, kabang ing anak na yung masakit? O ba't makanya niya po? Malunos ka kanako, kabang ing anak na yung alip na naning demonyo. Bakit po? O na sinabing, Ginoo, malunos ka kaya anak ko. O ba't sinabi na malunos ka kanako? Kasi po ikayong pengari, ikayong ima, lalong-lalo na, ing panandaman na ning anak, ing sakit na ning anak, panandaman nyo. Inyapin, sinabi na, malunos ka kanako. Amen? E pumakanyan, ing panandaman na ning anak, panandaman nyo. Niya pining sinabi na, malunos ka kanako. Ngayon may kiba siya Jesus, tahimik ya, Jesus. Bala mo po ng mga dita mo, potangatin mo nga doon kang Jesus, alang pakibat. Alang pakibat, kini po may kibat Jesus, nga na dapat bitasang pekibat ang Jesus. Itamo po potang mga ditama tintangadwan kang Jesus, potangin agad babye, eta magreklamo. Jesus, mete ka, are you dead? Bakit? Mo ko kaluguran? Bakit? Ka makibat ka na ako? O ba't alang pakibat? My dear brothers and sisters, ing pakibat, alayang pakibat ing Diyos o iting pakibat na. Neng misan agad ng ibye, pakibat siya po ita agad ng ibye. Neng misan ating delay, i-delay na, pakibat siya ita. Neng misan na agad ibye, pakibat siya ita. Neng misan na ibye, pakibat siya ita. Amen. So number 1, may kibat bitasang Jesus. Number 2 po, o rin kapag subukan ning babae, o rin unos. So, may kibat ni Jesus. Kadua, linapit la ring alagad na Jesus at ngara. Palakwan yun nakatamo patugutan, tutukyan at tutuyang masigla. Palakwan yun Jesus. O ito po yung kaduwang unos. Palakwan yun May ko yung babae, alya po. May ko. Kanita, katlupo, kanita may kibat siya Jesus nga na may tuburang kumong bukod ka ring tupa ng melili ng Israel.
Mituburan ko mo, bukod mo karing lost sheep of Israel. E kumituburan para kaya ka. O ita po yung buri ng sabihan. E kumituburan para kaya ko, ita po yung katlo. Panandam na kanita ng Kananea, linapit at siniklawod, kinarapan ng Jesus. So, panyo na ako sa apo, Ginoo. Lawin niya po the perseverance of this woman. May natili yan. Basta't mig-focus king anak na, mig-focus siya kang Jesus. Isan Pedro, mig-focus siya king angin, king mga ragulalun. Pero ining babae, agyampang nanong malyari, mig-focus siya kang Jesus. Nanong sinabi ng heni, nga na po, o ita, sopan yun ako sa po, Ginoo. May kibat niya naman ni Jesus, kapat po. E mayap ingkwanan ing pamanganding anak at iyugse karing aso. Inaos niya pong aso. O ba't makanya niya Jesus? Baloy po sa subukan ng babae. Ulang niya Yahudyo. Metong yang hentil. At karening aliwa ding hentil aso lang. Ingaws ta karela aso. Kayo po nung usanda ko ng aso, ko mimwa, ay ginuko sa likod na ka. Pero hining babae, nano pong pekibat na. Tutupoy ta Ginoo, lupa kong aso. Dapat agyang ding aso, makapanganoman kin mugmug ang mga ugse, kin lamesa daring karelang amo. Meko, Jesus tested the faith of this woman at anyang ikit na mig-focus siya kang Jesus na nung sinabi ng Jesus, babae, katibe mo kasalpantayanan. Yan po. Katibe mo kasalpantayanan, may subok ing kayang kasalpantayanan, ene po likwa ni Jesus. Kanita nga na, kanita mo rin, kinayapyang inganak ning Kananea. Buri kaya pong balikan nining siniklawod yang. Ing pamanyiklawod, tanda nining kapakumbaban. Ing pamanyiklawod, tanda nining pamanyamba. Itamo pong katolikong sisiklawod. Inya pinatintamong kneelers, karingalawang relihiyon, la sisiklawod. Itamo mong sisiklawod. Amen. Na po. So nanong ing buri ng sabihan, bakit pepakayapa ning Jesus ining anak na ning babae? It is because of the mother's love for her daughter. In her heart, there was that love which is always a reflection of God's love for His children. Ikit na pong Jesus, ing lugod na ning metong apengaring babae. Nung makananuna katamong luluguran ng Diyos, ikit na ing lugod na king metong ababae. Nung makanano na katang luluguran ng Diyos, ing babae, makanyaning kaluguran, ing anak na. Ikit ng Kristo ito. So, in her heart, there was that love which is always a reflection of God's love for His children. It was love which made her approach Jesus. It was love which made her accept the silence of Jesus, yet she did not stop appealing to Jesus. It was love which made her accept the rejection of the disciples of Jesus. It was love which made her able to see the compassion beyond and behind the silence and words of Jesus. Ikit ng Jesus in kayang lugod. It was the woman's persevering faith and humility
mig persevere king kayang kasalpantayanan, menayayarugo ining babae. Her petition ended up in a prayer with bended knees. Si Claudia. Kay bat isan Pedro, na anyang si Claudia keng arapan ng Jesus ining babae, Gino, saupan nyo ko po sana. Isan Pedro, nanong sinabi na, Gino, sagipan nyo ko po. Let us be humble enough to say to Jesus, Lord, save me. Magpakumbabatam king arapana ni nga po Ginoo. Lalong-lalo na po, potang manyawad tamo. We are all beggars before God. Magpalimusta mo. Amen. No kamananti kabiasnan, no kamananti kakwalta. Magpalimustangan. Kingapong Ginoo. Ginoo, sopan mo ko. Then, akita mo po kini ulinging babae, kananeyang, metong niyang aso para karela. Metong niyang hentil, o ba't agyam pa pong iya Hudyo, because for the Jews, salvation is only for the Jews. Nung iya ka Hudyo, alakang kaligtasan. Pero kinikitam that salvation is not only for the Jews. It is for everybody. Tinggap ni po, salvation is not only for the Jews, but for all of us. Because God loves us all. He died for us all. 1 Timothy chapter 2 verse 4, buri na ning Diyos, miligtas tangan. Amen. Pero gawan tamo, ing dapat tamong gawan, kimot tapamurin. Kimot pamurin po. So yan, ing mensay na kikatama ng Ginoo. Salvation is not only for the Jews, it is for everybody. Oy ne po. So keng tutuking Domingo, isundo tayo po San Pedro. Inyang sinabi na kang San Pedro, mapalad ka, italakad ke ing iglesia ko. Isan Pedro, tinggap no ring susi ning banwa. So, isundo tayo po iting kakatamang pamagaral, sana kayo mag-absent. Amen. Ipasiyagta mo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantayo ko, King Diyos. Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo anak ng bugto nga ginutamo. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, pibayit king Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka rin mabie, ang pong benga mate. Sasalpantaya ko, king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapataw daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alanangga. Amen. Manalangin tam King Diyos, akikatangig pa, amibuklat king kayang puso at pibale-bale, karing sablang magdulap kaya. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman me ingkekang balayan. Ginoo, pakiramdaman may ingkekang balayan. Ban ing Santa Iglesia, maging malingap yaking be at pamangailangan ning yato, ngayon kasulkuyan at atuklasan nala king kayang inspirasyon dingdalan painturo king kapanaligan Kristiyano, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman may ingkekang balayan. Ban mi kalugal king makalaganap ay iglesia,
para king kultura ng pibandyan ning balang bansa at para king pamipasyag king metong mut parehong kasalpantayanan king miyailuang lengguay at forma ning pamipahayag manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Banding udyo, ing minunang balayan ay naos ng Diyos. Akit dang matupad ing karelang kapanayan at minsan ay eldo, atuklasan di Kristo anting karelang talapagligtas. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban aboklat tala ring kaya katang pusot pibale-bale karing magkasakit. Tanggapan ding dayuan, takas dingalang kapanintunan at kalulu. Biktima ning kalibakan at pamipasakit. Banggawa tamo ing kaya katang agyu. Ban iabetala king makatao at makakristyanong kapaminsanan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban itangan na tsuketi, mi kamasabalta mo naman karing alaking uling miwale laking Santa Iglesia, banding kaya katang biye, ipahayag di Kristo karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ngeni po adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. O Diyos ay kami, emo sana paintulutan kapilanman ing maging metong keng makabukod at makagyo na king sariling grupo, no nebagtus gawan mo keng metong atune komunidad, ang makabuklat karing sablang tao at king sablang pamangailangan daw, alang-alang kang Kristo Ginoomi. Amen.
tamo kapatad maiting kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos, ikpang mayupaying totoo. Tanggapan na sa ating Ginoo, iting daon, karinggaman mo. Ikapuri at ikaligayan ng kaya lagi. Hindi katawang kasaklala at di mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, tanggapan mo iting kekeng sakripisyo, anting metong banal a pamilibayan regalo. Kapamilataning pamidaon miking pigkalog mo kaya kami, tanggapan mineman sana ing regalo ning kekang sarili. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka ang timuri, iyak nayo ring pusoyo. makayat na ng tingin. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat-dapat at matulit. Tunepin karapat-dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alananggad lubos mayupaya. Inyam mi kasalala rin kaya kang anak, at mi parayo king siping mo. Binalik mong pasibayo kaya ka, kapamilatan ning daya ning anak mong mapaminto. At ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak king kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong laik pa, antimono makanano kayong metong, ikang ingbuktom mong anak ating Espiritu Santo. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunekapin banal o ika, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa dedingayin kimupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami dawon ko samluking pamaylasad kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyane karingkay ang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikoman at kanan niya, iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo ngana. Tanggapan niya iti. Ikongan minun ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya.
ing dayaning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketang mi patawbaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapikaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, kaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebya ning anak mo, daraon miyak yakaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang may sulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, at ding sablang diakno. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabi ng Maria ing Birhen Induning Diyos. Kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad gimbal mong kaburian, king kakabaning panabon, burian dakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kamben at kayo, igpang mayupayang totoo, kagum ning banal Espiritu, pupurian dapat parang alan manggaman king alananga. Kapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo puing panalangin na tiro na ning ginutang.
kami, o ginuking sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupan kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Kristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, emo sa po babalik danding kaya kaming kasalanan, nanilawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari manggaman king alananga. Amen. In kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keko ang timurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan, kapayapan. Oning Ginotang Jesucristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya kataman. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaw kingapunan ning kordero. Ginoo, keko matampang tanggap keko, tapos yagkas mo yung mamalo mo, pumayag na. Katawa ng Kristo. Amen. Para kinorganisadong pamakinabang, tukyan na rin CGC o Asterets ng Lukarentamo maglingam. By the hand, siya pa rin po yung pamakinabang at ala ng sasabing amen. Salamat po.
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, kapamilatan niting sakramento, pisan metong mo kami kang Kristo. Kapamilatan ning laluming pamakiwangis kaya ketiking yato, apakyabutan mina naman sanang makiraki king ligaya na karinbanwa, anong nuya mabibiye at mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Lukluk tamo po sabli para karening announcement. Muna pong dili, magkakaroon tayo ng second collection para sa St. John Maria Vianney Collections. Ang inyo pong donasyon ay makakatulong sa programa ng CBCP Commission on the Clergy. Kadwa po, Triple Fiesta 2023 Mass sponsorship. Atin pong video din damyunin din, video message. Kaibat ang mensahe po, no, nakita ninyo, timdam yun po nung nano inburi kong payabot kay kayo. Katlo, raffle for a cause. At intang mo pong quarterly raffle for a cause and help in the restoration of Pisamban Maragul. First quarter raffle for a cause will run from July 8, 2023 to September 30, 2023. Buy your tickets now. One big prize, winner takes all, 100 pesos only. And tickets are available at admin and ministerial office and every Sunday at the Paris Patio. Deta pong epasinaling ticket ne, o yan dakal tapa po kailangan na pondo. Buriya pong makanyanya yung Pisamban. Buriya po makanyanya mo. Nali, kailangan pasamasnan tayo. Pasantingan tayo. Emo po masanting no ne matibe. Ken pong September 28, enthronement ning Birhen, buklat tane po kenine. Akit yun po yung retablo, yung sanctuary, yung altar, ang po yung harap na po ng altar. So, tunggal ditak po, panupaya yung neng bisan mayan talay ng obra. Dahil po problema neng bisan pondo, yung problema, neng bisan po ding mag-obra. O, ting may kontrata kayo ng bubong, o neng mapali, mig-back out lang. Masakit siya pong i-restore yung Pisamban Maragul. Nyapin, eta mo po maging mainip. Biyang ako, buri ko, gadyang mayari. O neng takal pong problema muna naman Nya, isaw-saw tao mo bang kanita mayari po yung Pisamban Maragul. At ang timurin po rin CFC, Couples for Christ, cordially invite you to a life-changing journey. Grow with God. 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Christian Life Program and 8 consecutive Saturdays starting September 2, 2023 at 6:30 p.m. at the Holy Rosary Parish, Holy Rosary Function Hall. So, inipuret ang bisang makiabi keng Couples for Christ, pamilya, importante po yung pamilya. At katatawlian, inipong kakatamang fundraising sale at the patio. Atin pong bayong eni, embutido. Deta pong ating kami nga sobra, nanuman nga sobra mi keng sisig bangus, keng titat, ang po pangimbutido, pupuntala po keng Pisamban Maragul. Pankanita makasaog tamo. So kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo po para king final blessing. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya ingit pang inganak
ating Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan. Salamat kay Diyos.